bolji život, moderna Srbija, stabilna država. 73 narodne kuhinja je u Srbiji. I gasovod, i gradska gasovodna mreža koju smo danas zvanično počeli da gradimo, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nadvožnjak na ulazu u grad. Taj ideal, bolji život, evropska Srbija, briga o građanima, briga o budućnosti. 73 narodne kuhinja je u Srbiji i nastojat ćemo ove godine i da povećamo broj korisnika zavisno od budžeta. Zato što život ne može da čeka. Naša zelena zona, tehnološko-prehrambeni park, solarna elektrana, nekoliko škola, rekonstrukcija pozorišta, centra za socijalni rad, nova pošta. Dovođenjem orkestra Gorana Bregovića sa nazivom Orkestar za svadbe i sahrane možda nagoveštava skoru budućnost Leskovca. Kocić je dodao da će kao legalista i demokrata ispoštovati odluke suda, ali da neće ostati ravnodušan i da se sve, kako je naglasio, na ovome završiti neće. Ali da će uporedo sa tim tražiti od države da refundira troškove pošto će biti prinuđen da plate ovim radnicima, pošto su bili, kako je rekao, pod znacima navoda, neopravdano otpušteni, izmiri iz gradskog budžeta. Uspeh se ne prašta u našoj zemlji pa i u našem gradu, tako da smo zbog ovog našeg uspeha... 73 narodne kuhinja je u Srbiji. Ja sam često pričao o obstrukcijama u pojedinim gradskim upravama, u pojedinim javnim preduzećima, tako da sve ono što sam izjavio, obećao, bilo bi onako kako sam rekao da nije bilo obstrukcije. A kada vam kažem koga nam je vratio apelacioni sud, onda neka sami građani sude i vi sudite. Kog je vratio? Ajde da čujemo. Grad je prepoznao interes građana, a i sporta, da lagano vratimo leskovački sport tamo gde zaslužuje. Centar za socijalni rad će imati nekih 20 stanova na raspolaganju gde će moći najugroženijim porodicama da ih podeli. Baš u Vlajkovoj ulici, u toj zgradi. I odbranu Kosova, i više investicije, i lakše putovanje, i savremenije obrazovanje za mlade. Jedan deo od nekih možda 20 stanova će ići mladim bračnim parovima. I 200.000 novih radnih mesta. Ljudi, ovu priliku ne smemo da propustimo. Ajte му, муди си. Не си одам. Тука сум и ќе останам наредните 4 години. Na kraju krajeva mladima omogućujemo i dajemo im šansu da formiraju porodicu, brak, jer znaju da će imati neki krov nad glavom. Pa što se tiče tih ulaganja grada Leskovca u sport za 2012. godinu biće... Bilo bi onako kako sam rekao da nije bilo obstrukcije. Završetak autobuske stanice, Falke, Jura, veliki broj gradskih i selskih puteva i ulica i mnogo toga. Posle ivenja nema kajanja. Bilo bi onako kako sam rekao da nije bilo obstrukcije. Zato što život ne može da čeka. Da Leskovac pod njim nije ni na zemlji, ni na nebu, jer nema nikakvu budućnost. Sve ovo kažem iz prostog razloga što mislim da je njegova retorika našeg gradonačelnika, retorika patologije. I ќе останам наредните 4 години. Posle ivenja nema kajanja.